na Kosovu. Borbeni letovi uglavnom su obavljani na veoma malim visinama ispod zone radarske vidljivosti, dok su se u baze vraćali prateći konfiguraciju terena. Zahvaljujući tome što je orao predviđen i konstruisan i za poletanje sa slabije pripremljenih poletno-sletnih staza, pa i sa travnatih, protivnička lovačka avijacija teško je uočavala ove aparate. Poslednji proizvedeni orao isporučen je 1992. godine, a za vreme proizvodnje sklopljeno je ukupno oko 200 aparata u više verzija. Predserijski orao građen je sa starim tehnologijama gradnje struktura od prethodnih aviona Galeb i Astreb. Posledično je bila veća masa, što je zajedno sa nepostojanjem komore za dodatno sagorevanje uslovljavalo lošije performanse. Poseban problem je bio u poletanju. U ovom standardu je proizvedeno 35 predserijskih aviona i opremljeni su kao izviđači jurišnici pod oznakom IJ-22. Trenažna dvosed varijanta predserijskog aviona Orao dobio je oznaku NIJ-22. Varijanta sa integralnom strukturom, komorama za dodatno sagorevanje i opremljena za borbenu namenu u zadacima podrške, definisana je kao serijski avion IJ-22 Orao, dok je serijski trenažni dvosed dobio oznaku NJ-22. Prve eskadrile Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva koje su bile naoružane orlovima bile su 353. izviđačka avijacijska eskadrila u Mostaru i 351. izviđačka avijacijska eskadrila u Cerklju. Te jedinice su koristile izviđačku IJ-22 i nastavnu izviđačku verziju INJ-22 Orla. Pre raspada SFRJ, samo 3 lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile su bile potpuno naoružane orlovima, a to su 238. lovačko-bombarderska eskadrila u Cerklju, 241. lovačko-bombarderska eskadrila u Skoplju i 242. lovačko-bombarderska eskadrila u Podgorici. U Jugoslovenskom ratnom vazduhoplovstvu bile su još 3 eskadrile u kojima su do pola bili uvedeni orlovi u naoružanje, kao što je 252. lovačko-bombarderska eskadrila u Batajnici. Nakon raspada SFRJ, jedna eskadrila orlova ostala je u ratnom vazduhoplovstvu Republike Srpske, dok su ostali prešli u Saveznu Republiku Jugoslaviju. Avione Orao pod oznakom IR-93 koristili su u sastavu rumunskog vazduhoplovstva 7. i 49. lovačko-bombarderski puk iz Krajove sve do 1998. godine, kada su avioni ovog tipa izbačeni iz operativne upotrebe. U vazduhoplovstvu i protivvazdušnoj odbrani Vojske Srbije trenutno se nalazi 33 Orla u verzijama J-22, NJ-22, IJ-22 i INJ-22. Svi operativni avioni verzija J-22 i NJ-22 nalaze se na aerodromu Lađevci u 241. lovačko-bombarderskoj avijacijskoj eskadrili Tigrovi, dok se izviđačke verzije IJ-22 i INJ-22 nalaze u drugom izviđačkom odeljenju. Obe jedinice su u sklopu 98. avijacijske baze. Jedan J-22 koristi sektor za letne ispitivanja Tehničko-opitnog centra. Na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke, Republika Srpska, nalazi se 7 orlova iz sastava nekadašnje 238. lovačko-bombarderske eskadrile iz Cerklja. Oni su proglašeni neperspektivnima za oružane snage Bosne i Hercegovine.
Srbije 2007. godine i učesnica drugog serijala Farme. Evo Mirjana, imala si prilike da letiš u Gazeli vojnom helikopteru. Da li ti je to prvi put uopšte da se voziš helikopterom? Da, definitivno ovo je prvi put da sam ja sela u helikopter. Nisam imala spremu i zaista je bilo super, stvarno. Kakve su tvoje impresije? Šta ti se događalo gore? Bilo je mnogo lepo, ne znam, ja volim kada sam i u avionu, imam čak i iskicano iz aviona, tako da mi je ovo sve super. Međutim, u nekom momentu kada je pilot krenuo levo-desno, nije mi baš bilo sve jedno, niti je prijatno, malo je strah postojao u tom momentu. Znači, radio je adrenalin u svakom slučaju. Pa da, u tom momentu da, tada je počelo radio adrenalin. Možda mogu da se prevrnem, da se okrenem, ne znam, kao da se gubi osjećaj da sam unutra. Ti si prva iz Farme koja je letela vojnim helikopterom Gazela. Hoćeš li ostalim farmerima preporučiti da učestvuju u emisiji Štit i voze se recimo avionom MiG-om 29 ili možda u nekom tenku? Oni svi pričaju o toj vožnji helikoptera poslednji finalno veče, kada će boj njih vratiti sa helikopterom sa Dora Pare, tako je bilo prošlo u serijalu. I jako mi je drago da sam pre svih njih sela u taj helikopter. I naravno bih poručila svima da